Central UMC regular activities. Weekly worship services. Regular Sunday school schedule. Daily morning devotion. Daily evening prayer. Regular Bible study schedule. Basketball fellowship. Married couples fellowship. Outreach ministries. Anything goes with DJ Happy. Our social media accounts. Titulong tayo ket adda itinagan ti Apo, anang aramid iti langit ken daga. Dayo tayo ti Diyos tayo, babaen kadagiti kanta, panagyaman ken addaan rag-o. Nagsayaat itinramid ti Diyos para kada tayo, nga napnuan parabor. Diyos tinang taraon kadagiti kapuunan tayo, ijay letang ken nang kawes kada tayo itinamnama. Agyaman tayo, iti dayjay mga ayat kada tayo. Kantaan tayo dagiti pamamadayaw kanta. Ipukkaw tayo ti kada ti Diyos kadagiti biyag tayo. Gloria pumaken Ama
kasano iti ugma, hasta nga agnanayon, humalaeng. Amen. Amen. Santa ko'y daga, tira niya gijay langit. Di sayang buseng di aldaw, di tal na tirami. To'y lubungan na pintas, Apo Diyos agyaman ka. Kinadungo di balay, naranahen kakabsat, ganganaet ken gagayem, di pa nagsisinakit, di ayat di pa nagbiag, Apo Diyos agyaman ka. Christian one, suruten na ni Jesus, ti kararwa pasan na, tapno maitan ugda, nagbaleg iti iglesyam, Apo Diyos agyaman ka. Kapag nasagot mo, O Diyos, ikaw meglaing, tinainsiman nga ayat mo, maiparang ken Jesus, bendisyon na nawagwad, Apo Diyos, agyaman ka. Kararag tayo. Apo mi anasantuan, napudno ken naayat. Dayawen da ka itangag sapa, ket umay kami nga agrokbab. Dawaten mi Apo, nga sika ti agsao kada kami. Te presensyam ket mari nami. Ket tunggal paset ito nga panagdaydayaw Apo. Ket mari nami kuma nga itagtag ay mi para keng ka. Wen dawaten mi Apo ti pan nakadalos mo ti puspuso mi. Panunot mi no may kari kami Apo nga umasideg keng ka. Sika Apo ti mang bendisyon tunggal may sakada kami. Ket maawat mi Apo ti bendisyon mo agnanayon ti biag mi. Si kaapo ti pangtedan mi ti amin na pamadayaw ken gloria. Tinagan ni Apo ming Jesus. Amen. Amen. Isu nga ipudno tayo dagiti basbasol tayo iti Dios. Nga mo tayo nga isuket na pudno ken nalinteg. Tapno pakawanen na tayo dagiti basbasol tayo
ken dalusan na tayo manipod ti amin, a kinakalikot tayo, kinakillo tayo. Kidawek ti tunggal may sa kanya tayo kakabsat, digiti kabailan na tagparintumeng, dumatag tayo kinapo nga daan personal nga relasyon. Si papakumbaba tayo nga dumawat, ipambakawan na bayat tinatal na tukar ti organo. Pakawanin na kamo apo gapu ti kina aling-aling miken ka. Ita agsubli kam ken ka. Ket sawekto ti saom iti ayat namnama ken pamati. Bayat ti panang trabaho mi iti ministeryo anan-anay tapno maidaydayaw itinagan mo. Dagito iti kararag mi. Amen. Amen. Naimbag nga agsapa tayo amin kakabsat. Good morning. Agyaman tayo iti apo iti tunggal may sa kanya tayo iti daytoy nga Domingo kaspaset iti panang celebrar tayo iti bulan dagiti laiko
daytoy nga Domingo ket Domingo dagiti UMM dagiti lalaki ti uneg ti iglesia tayo. Ket agyaman tayo dagiti UMM wenno United Methodist Men ti uneg ti iglesia tayo gapu ta dakkel ti pasetda. Maysada nga organisasyon ti uneg ti iglesia tayo kas kadagiti MYF, MYAF wenno kastamet kadagiti WSCS wenno dagiti babae. Ket kas panang celebrar tayo iti aldaw dagiti UMM ti uneg ti iglesia tayo dakkel ti pasetda iti uneg ti iglesia tayo kas kunkunaen iti iglesia tayo iti umc.org kunana maysa kadagiti misyon iti UMM is to support spiritual growth of many men, helping men to make disciples as they encourage spiritual formation to others. So dakkel ti misyon nga ingkamatalek ni Apo kadagiti UMM iti uneg ti iglesia tayo. Kastamet nga kablaawan tayo amin kakabsat ti tunggal maysa nang nangruna ti dagiti umuna nga gundaway nga makadwa tayo ti uneg ti iglesia tayo adda kadi dagiti first timer. Kidawek man ti panagtakderyo no adda dagiti umuna nga gundaway nga makaumay ti iglesia tayo. Kidawek man ti panagtakderyo kakabsat dagiti first timer tapno kasta ket makablaawan na kayo, mabigbeg na kayo ket no mabain kayo man agyaman kami Apo iti panakipasetyo iti uneg ti iglesia tayo dito'y Central United Methodist Church dito'y gimong dagiti Ilocano ken kastamet kadagiti adda iti live streaming na imbag nga bigatyo aldaw rabii sa dino man ti ayanyo dito'y Metro Manila kadagiti kabangibang nga probinsya Ilili ken Tintero Pagilian tayo ken kastamet dagiti adda iti Balasiw taaw agyaman kami ti panakipasetyo iti daytoy nga gimong tayo ditoy Ilocano service ditoy Central United Methodist Church ken kastamet nga kablaawan tayo dagiti agkasangay iti daytoy nga lawas tatak into no 20 wenno tatak at birthday ni Ate Eloisa Onilia iti sawa ni Pastor Carlos Onilia birthday na tatak and kastamet kini Attorney Brian adta ni Attorney ayan birthday na tata ni Attorney Brian ken kastamet ken tuno 23 ni Kapitan Felix Joshua Arceo ken tuno 24 ket ni Rosa Baclig ni Nanay Rosa Baclig kastamet into no 26 ni Bryna Teza Leaño. Ayan. Dapay ka dito, kita birthday, kakabsat, iti dito yung alawas, nga saan tayo nga awan, dito inspire tayo, kit no, daman kanyayo, ket kararagming, agtultuloy nga paraburan na kayo ni Apo. Kantaan tayo man, isuda, iti happy birthday. Kablaan ka nga aldaw tinaragsak kenaramba agnanayon abyan kalpasan tintay panangited kadagiti datdatot nga pagkapullo tayo kakabsat maawis amin nga United Methodist Men nga agtawen iti 40 pangato ket hanyo maawis kayo nga may dito sangwanan tapno kastakit madamdama ket adda ti kantain tayo ito tayo nga agpraktisin dito sangwanan dito uneg ti sanktuaryo tayo kastamet kakabsat nga adda ti maramid nga special session on family financial management into no alas 12 impunto ti aldaw madamdama siguro aglipas to ti English service tayo aging gana ti alas 2 ti malim ket maawis kayo daytoy ket ti idanguluan ti stewardship committee tayo ken kastamet nga adda ti maaramid nga stewardship Thanksgiving and Donors Recognition Day into no October 25 ditoy Garcia Hall
dito'y Garcia Hall ket maangay daytoy ti oras ti alas 10 aging ganat alas 12 iti aldaw. Ket intuno sumaruno nga Domingo ket isumat ti makungkuna nga latest Sunday ken Workers Appreciation Sunday October 27. Ket intuno November 3 isumet iti Memorial Sunday ken intuno November 24 isumet iti kung tayo nga Harvest Festival Sunday ditoy iglesia tayo. Ket kasnamet nga dawatek ti panangikarkararagyo amin nga iglesia ken papastor ken diakonesa nga idangulwan iti obispo tayo dito Metro Manila, Manila Episcopal Area ti panangidangulo ni Obispo Rubinel Estrella ket adda maangay nga workers convocation ijay Supreme Hotel Baguio City. Ket intono parbangon alas 3 itoy ket pumanaw kami intono parbangon ti alas 3 nga agpabagyo. Kay karkararagyo man amin nga papastor nga gapo Palawan, Calabarzon, NCR ken kastamet ti Region 3 ket amin mapanda ijay Baguio tapno kasta ket sangsang kamaysa nga damot maaramid nga convocation mi. So nga iramraman na kami kadagiti karkararagyo. Kidawik man ni Ate Lourdes Sevilleja, dabasit lang padamag na kanya tayo. Naimbag nga agsapa tayo amin, kakabsat. Thank you, Pastor T. Thank you Gundaway. din. Mga less than 5 minutes. Ingato yung man basit jay right hand, stretch. Right hand, left hand, stretch. Duwa nga ima. Hey. Good morning, everyone. All right. Morning. Nagboluntaryo ak pastor nga timakder ito isang wanan tapno mangibaga iti ayat ni Apo iti biag ko. Inakseptar ko ni Kristo iti ubingak 14 high school ak idin. Ket nalpas ko met iti kolehiyo iti edad nga 19. Kalpasan ti pa nag-graduar ko ket napanak ti iti kolehiyo. Ada ti atendarak nga activity ti simbaan tayo ijay La Union. Ket ijay naka-amok ti maysa nga professor ti UTS jay Cavite kunana no agraduar kanto mapan ka ijay UTS ta amangan kasapulan mi ti PE teacher. Ket sakmet nagsimple ak nga tao na malpas di ba no panganay ket no malpas ka nga agraduar ket sikat ti sumarunon nga tumulong iti nagtangam no magulang. So napanak met ti hangkong amo ti Manila, hangkong amo ti Cavite, ngem edi si Mang Petak edi balay ni Antik nga naggisuro ditoyen. Ket inamok no kasano ti mapan edi UTS, ket napanak ti UTS a day after na si Mang Petak ti Manila. Awan amok no ditoy. Ngem edi na si Mang Petak edi UTS hamig gaya makasjay nga dagdagos nga alaen da ka nga agisuro. Siguro jay pastor ko na baka mabalin nga agpastor daytoy so nga bagakman nga mapan ijay. Nga mahaan nga rod nga kasjay ta kasapulak nga agtrabaho akon. Naimbagmet ta activity ijay ket adda tinamamok met nga diakonesa nga hamong kumet lang dijay kumet lang na ammo. Ngem edi haanak nga natanggap ijay UTS sinara ko isuna binirok ko isuna ket nagyanak kinyana ti nasurok nga talo nga bulan. Idi naramdaman ko na no kasamarik na kon nga hana kon nga welcome ijay 3 months plus nga panag-stake. Napanak manen iti maysa nga diakonesa nga day balay dakit asideg iti karinderya ta base dito ti eskwelaan. So timulong ak ijay agkulkulong ak iti CR tagsang sangit takta hanap bet nga rod nga katulong haan tinilepas ko ket agwestra ak. Maasyan siguro kat kunana ijay simbaan tayo may nga simbaan tayo kasapulan da iti outreach nga worker. So noong 1992 dayjay nagbalinak nga outreach worker iti simbaan nga basit. Tapos ijayen nga nangisuro akon, magtatagalog na po ako. Kasi bawal ang tamad, so kailangan magtatrabaho na.
So naging social worker ako. At noong 1992, ako ay nag-apply na bilang isang teacher. At doon na ako nagsimula na umattend dito sa Central United Methodist Church dahil ako ay nag-MA na sa PNU. Ang PNU kasi ay malapit dito, so dito ako napunta. Dahil dito sa mga tulong ng mga Diakonesa, may mga activities dito noon, so dito ako napunta. Gapo iti high school aging nga graduarak iti kolehyo nagsimula doon sa aking batang buhay professional para akong isang sanga ng kahoy, no, o kaya troso, sanga na naidaldalo yun, no, kung saan yung malakas na hangin, doon pumupunta, may ipurwak may ipurwak ditoy. Ngem, na ditoy akong central. Dito na ako tumubo. Dito ako nag-mature sa aking buhay Kristiyano. Dito ako lumago. 1992 ako nag-start dito. Ngayon ay 2024 na. Ganon pala katagal ang pagtatanim. Pag-aani. Mukhang may mali, napakatagal, no, ng pagtatanim. Hindi ko po sinasabi na ako ay magaling na council member sa panahon ng ito, pero makakatiyak po kayo na ang lahat ng ginagawa natin ay nais nating suklian, nais kong suklian ang kabutihan ng Panginoon sa simbahan ito sa akin. Dahil sa simbahan na ito ay dito ko naramdaman at dito ko natagpuan ang mga pamilya, ang mga kaibigan na siyang nagpalago at nagpayabong sa aking pananampalataya. Si Admin Rani, sa kanyang po sa kauna-unahang na nakita ko nag-share ng larawan ng Herencia, Pilipinas ng Central United Methodist Church noong 1950s, at napaisip ako, mantakin mo, no? Hindi ko alam ang central, na ang central pala ay parang meron siyang simbolo ng something na nasa mataas. Pero hindi po yun ang aking tiningnan nung ako po ay sumali dito sa simbahan na ito. Wala po akong pakialam kung ano po yung simbolo ng pagiging miyembro ng Central United Methodist Church. Wala po akong pakialam kung ano po ang kulay nito. Ang alam ko po lamang, ang simbahan na ito ay malapit sa aking paaralan. At dito ko po natagpuan ang aking mga kaibigan, ang aking pamilya na malayo sa aking pamilya, home away from home talaga itong Central United Methodist Church. Naging laman po ako ng simbahan natin mula umaga hanggang hapon din. Dahil alam ko na sa lahat ng mga activities na ito ay may libre pong pakain. May libre pong pakain. Ngayon ay ibinabalik ko po, ninanais ko pong ibalik ang pag-aaruga na ibinigay ng Central sa akin noong ako po ay bata na parang nawawala. Kaya pakiusap ko po, na huwag po kayong manghihinayang. Kasi alam niyo po ba, may pastor pa ho nung time na yon, nung bata pa po akong miyembro ng simbahan. Inassign po niya ako ng isang responsibility sa council. Hindi ko po alam kung ano yung ibig sabihin ng responsibilidad na yon, tinanggap ko po yon. Hindi ko po nagampanan yung aking responsibilidad nung time na yon. Ngayon ko na po na-amiris na hindi po ako naging effective doon sa akin. Nakakahiya yung pagtitiwala sa akin ng pastor na ibinigay sa akin noon na hindi ko nagampanan yung responsibilidad. Kaya wag niyo pong sasabihin na ginagawa ko po lahat o ginagawa po lahat ng mga officers niyo ang ngayon na ginagawa nila. Dahil matured na po ang mga tao na binigyan niyo po ng suporta nung bata pa po sila. Inuulit ko po, huwag po kayong manghihinayang sa mga ibinibigay ninyong suporta sa ating simbahan. Lahat ng uri ng suporta, pera man yan, pagkain man yan, oras man yan, kailangan po namin yan. Dahil pag pinagsama-sama po natin, makakabuo po tayo ng isang malaking proyekto. Di nyo man po kailangan, no? Hindi po lahat natin ay kailangan po ng tulong na kagaya po na natanggap ko noon. Pero kung po pwede po na ang pera ay may sobra po kayo, dadiretsahin ko na po kung pwede po kayong mag-extra mile. Kung pwede po kayong magpautang, hindi na lang po magpahingi, magpautang po, no, ng pera, ng oras, o kung ano man po, para po mabuo na po natin yung ating multi-purpose building. Pahigawa po natin yun.
para lalo pong lumago ang samahan natin at ang buhay natin, hindi lang spiritual, kundi ang financial, physical po na ating kalagayan sa loob ng simbahan. Yung totoo pong tayo nagkakakilala at tayo po ay nagkikita, nag-uusap face to face. Sana po ay makasali kayo sa mga gawain natin, at least 3, minimum na 3 na gawain natin. Mas madami, mas masaya. Mamayang 12 to 2, yung sabi nga ni Pastor kanina, meron po tayong financial management, 12 to 2, pero may maaga po tayong lunch, mga 11:30. I-discuss po natin ito at meron po akong sasabihin din po sa inyo. Sa panghuli, sana po, wala akong dalang pa niyo. Sa pananatili natin sa simbahang ito, wala pong iwanan, wala pong atrasan, wala pong sukuan. At sana matagpuan natin sa ating pagsisilbi, kahit anumang klase pong pagsisilbi ito, matagpuan po natin ang mukha ni Kristo sa lahat po sa atin. Lalo po tayong pagpalain, lalo po tayong payabungin at gamitin ng Panginoon sa kanyang ubasan. Kay Kristo Jesus, na ating tagapagligtas, ang lahat ng papuri. Salamat po. Amen. Giyamang kami iti karit ngayon pa mo ate kas mangidangulo iti stewardship committee iti iglesia tayo. Sige ni fiscal iti kakabsat patuloy tayo man nga suportaan dagiti aramid tayo kaspaset ti tultuloy nga panagurnong tayo tapno kastakit may pasdek iti multipurpose building tayo. Ket kas maudi nga paset ti nangi celebrar tayo iti 125th year iti iglesia tayo. Ket padamag nga ipaay kanya tayo ni Fiscal Des. Membag nga bigat tayo kakabsat. In line with our coffee table book invitation, iawis ko kakabsat nga madama iti in set up iti multipurpose multimedia team ito'y Perez Chapel no kayat yu ti paala iti family picture wenno anyaman nga kayat yung picture yung nga maipanid toy coffee table book ket mabalin kayo nga mapan kakabsat after our service for a very minimal fee ket iulit mi nga dagiti options tayo no kayat tayo ti agi-post for the whole page that's 15,000 ket adayti free nga may isa nga coffee table book. Half page is 8,000, 1/4 page is 5,000 and then pwede rin pong one-liner. Pero yung one-liner po wala na pong picture. Ayan. So maganda po if you are considering to have your family photo or couple or organization, pwede po tayong pumunta doon sa Perez Chapel. Ayan po yung ating options po, hindi naman po biglaan. Pwede pong installment yung pagbayad po natin para sa ating coffee table book. And ang pinaka-deadline po natin, kaya po iawis mi ti panaki-cooperate yung kakabsat ket intun October 27 laing yan. And this, the copies are limited, so nga we encourage po sa atin sa Ilocano nga i-take advantage tayo dito yung opportunity to be part of the coffee table book project. The proceeds na 100% po will go to our multipurpose building. Thank you. Bilang isang Metodista, naniniwala tayo sa pakikipagtulungan sa komunidad. Ang Piso para sa Misyon ay isang programa ng ating distrito na magiging instrumento sa pagtugon sa mga misyon ng ating simbahan. Mukhang maliit na halagang piso, pero kung bawat 6,000 miyembro ay magbibigay ng piso kada araw, sa loob ng isang taon, makakalikom ang distrito ng humigit kumulang 2 milyong piso na magiging pondo para sa iba't ibang programa at ministeryo nito. Higit sa halaga, ang pagbibigay ng pag-asa at pagmamahal ang layunin ng ating simbahan sa ating komunidad. Sa bawat piso na ating ibibigay ay makakatulong sa mga manggagawa ng ating iglesia sa kanilang pagpapatuloy ng kanilang ministeryo. Sama-sama nating suportahan ang programang ito. Sama-sama tayong tumugon. Piso para sa misyon.
dream to accommodate ministries in the MPB or the Multi-Purpose Building Project is slowly but surely making progress. We are now on phase 2. The foundation has been laid. Now, on the ground floor. So far, we have accomplished 24%, and we are grateful to everyone for your financial gifts. And yes, you can still contribute to this worthy endeavor. Thank you very much, and may God continue to bless you abundantly. Our dream. Yaman kami kakabsat, iti multimedia tayo, dagitoy aramid, proyekto, ken dadumapay nga may papan iti ministeryo wenno misyon ti iglesia tayo dito Central United Methodist Church. Ket kiddawe mitek tultuloy nga panangikarkarharagyo, kas namet ti panang suportayo kadagitoy dagitoy nga amin nga aramid ti uneg ti iglesia tayo. Kantayin tayo to kalsakbay nga aglipas tayo sa ti irwar tayo ti timpuyog dagiti Kristiyano ket agtuloy tayo ti aramid tayo. Ti panakaibasa tin santuan na surat manipod ti may kadwa a surat ni Pablo ken ni Timoteo. Ti umuna kapitulo, bersikulo 13 enggana 14 ket kastoy ti mabasa tayo. Surutem akas pagwadan dagiti insurok kenka, ket agtaengka iti pamati ken ayat, akukwa tayo iti panakay kaysa tayo ken ni Kristo Jesus. Babaen ti bilag ti Espiritu Santo nga agtaengka datayo, salwadam anay imbag dagiti natanok abanag anay talek kengka. Kidawek man ti panagtakder ti tunggal may sa kanya tayo kakabsat ti panakaibasa ti ebanghelyo ni Apo Jesus manipod ti surat ni Marcos ti may kasakapulo nga kapitulo bersikulo 35 aging ganat ti 45 ket kastoy ti mabasa tayo. Imasidek ken Judas da Santiago ken Juan nga anak da Zebedeo ket kinunada, Maestro, adda kumada wati miken ka. Anya ti kayat yo nga ipaay ko kada kayo, sinaludsod ni Jesus. Ipalubos mo kuma nga inton agtugaw ka iti tronom, ijay nadayag a pagarian, makipagtugaw kamtu ken ka. Iti maysa, iti makannawan mo, ket ti sabali, iti makannigid mo, indawat da. Diyo ammo ti dawdawaten nyo imbaga ni Jesus. Kabailan nyo kadi nga inumen ti kopa a paginumak. Kabailan nyo kadi mabunyagan akas ti pannakabunyag ko. Wen kabailan mi insungbat da. Kinuna ni Jesus kadakwada, kabailan nyo nga inumen ti kopa paginumak ken mabunyagan akas ti pannakabunyag ko. Ngem awan iti karbingan amang pili no siya sinunto iti agtugaw iti makannawan ko wenno makannigid ko. Ti Dios iti mangted kadagitoy kadagiti nakaisaganaan na. Nakapungtot dagiti 10 nga dalan kada Santiago ken Juan
idi nadamag da daytoy. Isut gapo na nga inayabanda ni Jesus dagiti 10 ket 2 ket kinunada. Pagaamuyo dagiti maibilang nga agturay kadagiti hentil adipen nanto dagiti iturayanda ket dagiti mangulod da iti adipen da ket dagitoy nga agturay. Ngem saan kuma nga kasta taramiden nyo agtarigagay nga agpangulo masapol nga agserbi kada kayo amin. Ket agtarigagay nga isu ti kangrunaan masapol nga isu ti adipen nyo. Tauray ti anak ti tao saan nga imay apagserbian no di ket tapno agserbi ket yawat na iti biag na amang subbot kadagiti adu at tao. Diyos ti mangbendisyon ti tunggal may sa kanya tayo ti panakaybasa ken panakaydingeg ti nasantuan asasauna. Amen. Amen. Ti sasauma naragsak sa uamamabiyag ti sasauma naragsak sa uamamabiyag. Amen.
Agyaman tayo ti mensahe ngayon pahay, nagiti koro tayo dito Ilocano service. Kakabsat kahit ko nga amo ti usare ni Apo nga mangibingay ti sasauna ti nagbabaitan tayo. Iti daytoy nga Domingo dagiti lalaki when United Methodist Men. Kahit ko nga amo sigun ti pagkaamok nga niya na ket daytoy usaren ni Apo nga mangibigay ti sasauna ket isu ti agdama nga chairperson tayo ti Board of Trustees dito iglesia tayo. Isumet ti dinutukan ti ingingutin tayo nga obispo nga kas mangidangulo met iti multimedia iti komperensya tayo tata. Ket isuna ket maysa nga leaders nang nangruna mangidangulo iti Emmaus Walk, the Philippine Emmaus Walk. Ket maragsakan tayo nga isut usaren ni Apo nga mangibingay iti daytoy nga aldaw dagiti lalaki tapno kasta ket maibingay ti sasauna babaen to numo ti biyang na ti usaren na awan sa bali ni kabsat nga Noel Kitlong. Kararag tayo kabsat kawesam o Apo iti santo nga espiritum bayat tiin na panangibingay kadagiti sasaom kidawem mi kadi nga agserbi nga karit inspirasyon titunggal may sa kanyami nang nangruna kadagiti United Methodist Men iti uneg ti iglesia mi nga adda itata ditoy Ilocano service dagitoy iti dawat mi tinagan ni Jesus. Amen. Good morning to all of you, beloved brothers and sisters in Christ. Naimbag nga bigat di amin. What a blessing is to gather together in the name of our Lord Jesus with hearts eager to learn, grow, and fulfill the mission He entrusted to us. Ako po ay hingi ng paumanhin at hindi sa wikang Ilocano ang aking naihanda para sa ngayong umaga. Baka kasi abutin tayo ng alas 12 pag ako ay mag-Ilocano. Kaya paumanhin po. Today, we reflect on the powerful theme that was given to me by Pastor Jen to help men in Christ so others may know Him. This is not just a call to a personal growth, nor is it merely about individual salvation. It is a call to action that invites us to help one another grow in Christ and to lead others to know Him as we live out His love and truth. In Colossians chapter 1 verse 10, so that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God. This verse tells a few ways on how we can grow in Christ. We can grow in Christ by being fruitful in every good work and by growing in our knowledge of Him. This verse gives us a clear vision of the life we are called to live, one that is both spiritually vibrant and outwardly fruitful. This is a life that not only pleases the Lord, but also helps others grow in Christ and come to know Him. Paul, in this verse, emphasizes the importance of bearing fruit in every good work. Fruitfulness is a key sign of spiritual maturity. But what does it mean to bear fruit? It means living a life that reflects Christ. Jesus Himself said on John chapter 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. When we bear fruit, we reflect Christ to a watching world. Our words, our actions, our love, these all point to Jesus. And when others see Christ in us, they are drawn to Him. This bearing of fruit is not about perfection, but about transformation.
It's about becoming more like Christ with each passing day. As we help one another grow in the knowledge of God, we reflect His love, His compassion, and His holiness in every area of our lives. We become His hands and feet in the world. The reflection of Christ in our lives is the clearest testimony to the world that God is real, that His love is transforming, and that He is drawing all people to Himself. Every Christian needs to remember that while in Colossians talk about being fruitful in every good work, it does not mean that good works is what makes us Christians. In every good work, Christ is the root, and good works are the fruit. How can we help one another grow in Christ? We need to understand that growth doesn't happen in isolation. It happens in a community. We are called to walk together, to learn together, and to pray for each other. As Paul says, this includes bearing fruit in every good work. Spiritual growth should manifest in good works, which are practical acts of love, service, and encouragement. Each of us has a unique role to play in the body of Christ, and when we come together to help one another grow, we strengthen the whole body. This is the essence of discipleship, walking alongside each other as we all strive to live lives worthy of the Lord. If bearing fruit is the evidence of Christ in us, then reflecting Christ is the ultimate witness we offer to the world. The call to help men grow in Christ is rooted in our mission to reflect Christ to others. The more we grow in the knowledge of God, the more we should reflect the character of Christ. This reflection is not something we do in our own strength, but something the Holy Spirit does in us as we yield to Him. So how does this connect to helping others grow in Christ? By knowing the ways we can grow in Christ and knowing Him, we can be a reflection of Him in this world. God created us in His image, as shown in Genesis chapter 1, verse 27, which says, "So God created mankind in His own image. In the image of God, He created them. Male and female, He created them. Whoever we are right now, He has created us, and He created us His own image." As Christians, we are called to represent Him through our actions, our thoughts, and our words, so that others may see the kindness, love, and grace that He has brought into our lives. By representing God in all that we do, we can help others grow in Him and help them know Him. Have you ever heard the phrase, "I see your dad in you," or "I see your parents in you"? People often say that to a person whenever that a person does something that reminds them of their parents. Like, for example, your dad was great at painting, or just like your mom was a great singer, I see her legacy is still in you. The same happens with us Christians. You can hear that usually from older people, "Ang bait-bait mo naman, siguro maka-Diyos ka." I've heard people telling us before what they say God in us. Why? Because we do good work, because we do our best in spreading the word of the God to other people. And of course, I've also experienced this personally before. I often see God in my mother, my late mother. They call it her ceiling. I've often shared this before. She was a faithful steward of Christ throughout her life. Siya po yung kasama-kasama ni Bishop Danny, the late Bishop Danny before, na pumupunta sa mga baryo na sa umaga
wala pang tubig, pag uwi nila ng hapon, hanggang dibdib na yung tubig, pero sila po magkakasama. And also, growing up, our house in Dagupan is parang tambayan ng mga pastors. Kasi ang ginagawa ng mami ko is yung mga student pastor, lahat inaalagaan niya hanggang maging pastor sila. So, she was our main influence, together with my sisters and family, to be faithful disciples of Christ. Because of her, I began to know Christ more every day, because I saw Christ in her, and I saw how God worked through her and her life. I grew to know Him more, and in turn made others know Him through me. It is a cycle that we must continue. By being a reflection of Christ in His Word, we let others know Him. They then become a reflection of Him, which lets others know Christ through them. When we talk about reflecting Christ, we need to understand that it's not just about a personal transformation. It is about being a witness to the world. As we grow in Christ, our lives become a living testimony to His power. And we all who will unveil faces, contemplate the Lord's glory, are being transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. As we grow in Christ, we are increasingly conformed to His image. This transformation doesn't just change us, it changes the world around us. When people see us, they should see Christ. And when they see Christ in us, they are invited to know Him too. Our lives filled with His presence become a mirror that reflects His glory to others. Peter writes in the book of 1 Peter chapter 3, verse 15, "But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. As we reflect Christ in our lives, we will prepare to share the hope that we have with others. And it's through our words and actions that they will come to know Christ." This is why it's so crucial not to only help one another grow in Christ, but intentionally seek to be a reflection of Him in everything we do. We reflect Christ when we show kindness, when we forgive, when we serve, when we speak the truth of love, when we share our faith, and when we live out our values in a world that desperately needs them. Our reflection of Christ is not just in the good works we do, but in the way we love others, the way we show grace, and the way we extend mercy, even when it's difficult. In this way, we make Him known to the world, not through our own strength, but through the power of the Holy Spirit working in us. When others see Christ in us, they are drawn to Him. There is a power in living a life that is deeply rooted in the love and knowledge of God. We become witnesses of His grace, ambassadors of His kingdom, and light in the darkness. It is important to remember that this doesn't require perfection. Rather, it's about living genuinely, living a life that is consistently points others to Christ, even in our weaknesses and struggles. As we grow in our understanding of who God is, we are better equipped to reflect His character and fulfill His purposes in the world. Because to truly know God is to be transformed by Him. And as we help each other grow in this knowledge, we not only bear fruit individually, but we also bear fruit together. Finally, the ultimate goal of helping men grow in Christ and reflecting Christ is that others may know Him.
This is why we bear fruit, why we reflect Christ, so that others will see our good works and glorify our Father in heaven. When we grow in Christ and reflect Him, we make the gospel visible to those around us. We show the world what it looks like to live in the kingdom of God. Our growth and fruitfulness become invitations for others to experience the same transformation we have received. To help others come to know Christ means that we must only grow in our faith, but also to be intentional about sharing it. This is where evangelism comes, not just the formal sense, but in the way we live, love, and serve others. It means sharing our testimony, sharing the Word of God, and being a light in a dark world. We are called to help one another grow in Christ, to reflect His character, to bear fruit for the glory of God. Paul challenges us to live lives worthy of the Lord, bearing fruit in every good work and growing in the knowledge of God. As we do this, we are not only transformed, but we also become a reflection of Christ to a world that desperately needs Him. But let me leave you, brothers and sisters, especially the UMM. Will you make it your mission to intentionally help others grow in Christ so that the world may know Him through you? This is not just a calling for all of us Christians. This is just calling for pastors or leaders. It's a calling for all us Christians. The call to discipleship, to reflection, and to fruitfulness is one that every believer shares. We are all meant to be witnesses of Christ, not just in the words we speak, but in the lives we live. And I think about this challenge, I reminded of the powerful words of a hymn, "Rise Up, O Men of God," which I believe the UMM will sing later part. The song steers our hearts to actions. Listen to these words: "Rise up, O men of God, have done with lesser things. Give heart and soul and mind and strength to serve the King of Kings." This hymn calls us to higher purpose, urging us to set aside distractions and lesser things that keep us from fully embracing the call of God. Brothers and sisters, this is the moment to rise up. We are called to live with heart, our soul, mind, and strength dedicated to serving the King of Kings. Look around you. Who in your life needs help growing in Christ? Maybe it's a fellow believer who is struggling, someone in your family, or even a co-worker who doesn't yet know Jesus. Who can you intentionally invest in? Encouraging them, praying with them, and walking with them in their faith journey. Reflect Christ in every relationship, every conversation, every situation. Ask yourself, am I reflecting Christ in this moment? Are your words, your actions, your attitude reflecting the love, grace, and truth of Jesus? Bear fruit. Challenge yourself to live a life of action, bearing fruit in good works. These good works are the evidence of transformation Christ has done in your life. What is one specific way you can serve someone today, tomorrow, or this week that will bear fruit for God's kingdom? Men, everyone is waiting on you, on us. We need to rise up, not just in words, but in action. We are God's hands and feet, called to be His witnesses to the world. Rise up in your communities, your workplaces, and your families. Rise up and help others grow in Christ so they too can reflect His light. Rise up to bear fruit that will testify to the transforming power of the gospel. Stand up to this calling. Don't wait for the perfect moment. The time is now.
live your faith in such a way that others see Christ in you, and through you they come to know Him. There are people around you, people you interact with you every day, who needs the hope, the truth, and the love that you receive in Christ. Let us rise up, brothers and sisters, to follow the footsteps of Christ. Let us be His hands and feet in the Word. Let us live with purpose, live with power, and live with the knowledge that Christ in us, transforming us, equipping us, and calling us to reflect Him, so that the others may come to know Him. Will you accept the challenge? Will you rise up and help others grow in Christ so that we may know Him? The world is waiting. Let's answer the call, and together, let's point others to the one who is the source of hope and life. Glory to God. Amen. Agyaman kami, Kuya Noel, mensahe. Ita ti panawen ti panagyaman ken panangidaton, ket idaton tayo dagiti apagkapullo karkari, ken daton na pagyaman iti altar. Maawis tayo met ang mga ramat iti online banking, babayan ti bank account ti Central UMC, anay parang kadagiti screen tayo. To'y sagot nga yegmi, nagtawd ako kwamin, talet mo kada kami, dakam ti agaywan. Amin na sagot mo, ay wami apod no, patno pagyaman ited mi, sa puso mi. Amen. Bigbigin mi Apo iti kinamanagayat mo, kinaparabor mo ti tunggal may sa kanyami, na materyalan man ken spiritual. Kas panagyaman mi iti daytoy nga kanito, idatag mi dagiti biag mi, kas tamet kadagiti daton nga insagot mi apagkapullo, karkari ken panagyaman mi ken ka. Wena po, sapay lakumata, dagitoy nga income indatag ken ka, mausar kadagiti amin nga aramid, misyon ken ministeryo nga imparamid mo titunggal may sa kanyami. Kiti sublem tinan anay bendisyon, titunggal may sa kadagiti anak mo, tap nagtultuloy damat nga agbalin na bendisyon ti sabsabali, itinagan ni Jesus. Amen. Sige, maawis amin nga United Methodist Men nga agtawin iti 40, 40, pangato, umay kay dito sangwanan, tagkanta tayo man kakapsat,
Kanta man ti datunan tayo man ni Apo ti maysa nga kanta kas parangarang tayo ti panagyaman ken panang bigbig tayo ken Apo ti inted na panawen ket tunggal maysa kanya tayo iti daytoy nga kanito kas UMM Sunday. Sige. No 40 di kita kaabay yo sa gidin nyo man kakabsat nga kwa. Umay kay jay sangwananin kwa. Sige, amin nga agta 20-40. Oo. Ayan, may kayo ito'y sangwanan kakabsat. Idanguluan na tayo, dagiti opisyales, kiyan pa pastor, kas idanguluan ni Kuya Joel Sevilleja, nga iso iti presidente, dagiti United Methodist Men. kakabsat ken Kristo maragsakan na mangipakita dagiti UMM ti iglesia tayo ket amok nga agtultuloy da nga usaren ni Apo Dios ni tapno kasta ket agserbi saan laing tunig ti iglesia tayo kadagiti lugar nga nangayabanda ken kastamet kadagiti pamilya nga nakaibilangan da ikararag tayo man suda kakabsat kararag tayo, agyaman kami Apo, kadagiti United Methodist Men, ti uneg, iti iglesia mi, dito Central United Methodist Church. Iti daytoy nga kanito, nang nangruna, iti gimong, digiti Ilocano, nga nangidaton ti kanta, kas simbolo, mangiparangarang ti panagserbida ken ka. Bendisyonam dagitoy nga lalaki, nga pinilim, nga isuda ket usarem nga agserbi iti imatang mo ken kastamet iti iglesia. Bendisyonan nakam kadi o Apo nga pada-pada iti amin nga aspeto kadagiti biagda nang nangruna kadagiti pampamilya nga inkumit mo ken kastamet diti iglesia mi. Wen Apo si kakadi kumati may tanok mapadayawan iti bibiyag dagitoy nga
lalaki nga pinilim dagiti United Methodist Men iti Central United Methodist Church. Daytoy iti dawat mi itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan tayo man di Apo. Ti biag dagiti United Methodist Men. Maawis po amin madamdama dagiti kay padami nga UMM nga mapandito yan ti kubo tapno Ramananda basit di basit nga meriendami. Kita-kita po tayo doon mamaya. O Jesus kuin karik di agserviken ka apuken manubut ko di nakat baybayan jakabuteng tigubat no adakat dena jak tumet mayawawan sikat mangidalan o iparignam ka di kadam kanya no sulisug ko may arpadanak ti kabusor na bileg ato'y lawlawen na ngemapuasit ganak tapno jak matina kidawek man dagiti amin nga dati dawat na nga karkararag dagiti dasag sa gubanit na kastamet kadagiti mapan abroad no adaman kanyayo dagiti dati board exam na umay kayo man diti sangwanan kakabsat tapno kasta kita may ramraman kayo kadagiti karkararag tayo kararag tayo. Amami nga da sa dilangit, agyamang kami iti daytoy nga kanito. Nga tinipon-tipon na kami, tapno agdayaw ken agyaman ken ka. Ngamin bigbigin mi iti kaadam kadagiti biag mi iti naglawas nga lawlawas. Agyaman kami iti panakikaadam, tilikudan kadagiti nagdalyasatan mi. Adaman ti upay, adaman dagiti karit, adamet dagiti ragu ken ragsak o apong magyamang kami lata ta di na kam binaybayan dagiti biagmi ti mangiparangarang nga ayaten na kami isot gapuna nga adda kami iti uneg ti pagtaingam tapno ipaaymi ti kangatuan nga panagdaydayaw ken panagyaman ken ka babayan ti panangidaton mi iti biagmi ken kastamet kadagiti karkari a pagkapullo ken anyaman nga addaan kanyami apo
When apo idawdawat mi kadi dagiti kakabsat mi, nga dagiti saksakit da, dagiti sagsagubanit da, si kakadi iti makikadda kanya daw apo, aramatem dagiti agas, mangagas, ken kastamet iti pampamilya da nga nang taripato kanya daw apo, tapno kastaket nananay nga mapapigsada, manipod kadagiti saksakit ken sagsagubanit da. Kastamet kadagiti madama nga review, tapno pag-take da iti board exam, ken naduma-duma pay nga examination no apo. Ikam kaditi sirib ken nananay nga laing tapno kastaket saan da nga malipatan amin dagiti naadal da. Ken kastamet kadagiti kakabsat mi nga umadani manen nga pumanaw tapno kasta ag trabaho balasiw taaw. Kadagiti panawen nga kaadada, isaganam dagiti amin nga aramid daw apo. Isaganam mo dagiti pampamilyada nga mabati daw apo. Karkararag mimit dagiti trabaho, dagiti anak mo. Dagiti nignegosyo daw apo. Pasantakim kadi, si kakadi iti mangted iti nananay nga bendisyon, babaen kadagiti kliyente, kadagiti napintas nga aramid da, kadagiti trabaho da, tapno kasta ket ma-promote daw apo, kidawen mi kadi nga ipaay mo dagitoy. Anyaman nga dawat dagiti anak mo, ipaay mo kadi. Kastamet itunggal maysa nga pamilya, kadagiti anak mo tultuloy mo kadi nga repeten nga daan ti maysa nga pamati panagserbi ken panagyaman ti tunggal pamilya nga nakaibilangan mi. Dagiti anak mi nga galadal kam ti sireb ken laeng, bayat ti panangisagsagana mi iti na mas napinpintas pay nga masakbayan dagiti nga anak mi. Ken naduma-duma pay nga dawat mi o apo. Idatag mi ken ka ammom dagiti araraw, amom dagiti sasaibek ti tunggal maysa kanyami o apo. Ket mangnamnama kami kadi nga ipaay mo nga addaan siraragsak, addaan si paparabor o apo nga ipaay mo dagitoy amin nga dawat mi. Ket bendisyonam anyaman dagiti aramid, anyaman dagiti makagapo, kastamet dagiti bisita mi, anya dagiti gandat da kaadada dito Manila, bendisyonam kadi aging ganat manen panagsublida kadagiti luglugar nga nakaibilangan daw apo. When apo bendisyonam ti Ilocano service ken ti kabuklan nga intero nga Central United Methodist Church. Kadagiti amin nga aramid mi proyekto ken misyon ken kastamet ken daduma pay nga impaay mo kanyami bendisyonan na kamkadto apo. Adu pay dagiti kayat mi nga kidawen nga amom dagiti araraw kidaw ti tunggal may sa kanyami. Ket mangnamnama kami ti panang bendisyon mo ken panangipaay mo ti tunggal may sa kanyami. Pakawanen na kamkadto apo kadagiti amin nga nagbiddutan mi. Amin nga nagbasulam mi ken ka. Kastamet ti panang pakawam mi kadagiti nagkurang kada kami. Dagiti ti dawat mi itinagan ni Jesus. Amen. Amen. Jesus in kari kadagiti kukwang ano sa dinut yan mo sadyay metadaka siyak Jesus in karik met asikat surute ingganak panungpalan dinakngat sinaan. Amen. Ama ken anak kuma ken Espiritu liwliwa dayawen na ipangruna ti langit ken ti daga. Amen.
Ti Diyos nga Ama tayo, bendisyon na tayo kuma. Ti parabor na kuma, tagtultuloy nga ipaay na, ti tunggal may sa Kanya tayo. Babaen ken Hesukristo nga Apo tayo, as ibibiyag ken mangituray kada tayo, ken ti Espiritu Santo Ama magmaysa kada tayo, itinagan ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Amen.